Kirinteto ingi na andi mathina jotongere kanisene National Independent Church of Africa NICA nijambirite kuthundia munini wa Bishop akiorota munene wa kanisa une kiria kuga ni mitugo eteageri akiaria munini wa Bishop wa kanisa Jenwe Bishop Kimaita augite ntuku ya kiumia kithuru nevire akimuthithairia untubote ageri kanisene akiachumbi. Bishop Kagendo augite munene u na agereria kumurita nguo ciawe untubura bonekete kuthuria Kristo ba kanisa una nandi bakienda aritotongeriene. Mate Mugambi na Chikinya. Uyu Bishop Jindia Kagendo umo watongoria na nkinya tungatiri ba kanisa nika kana National Independent Church of Africa agitarania kira kia mumire na ikyo gitumi atakinya kanisa ni muthenya we munthi nindegwire aibu muno kurutwa nguo mbele antu aibu ndile nayo nkaligwa ngathi ndungame mbele antu ndibele ate namba tu no nguturwa kula ndaringirwe nkundi akithuri no gigutura no ndawa nkunywa methori makererete methoni ma Bishop Jindia Kagendo aratarania bura Bishop uro karirite gitetwe Bishop Kimaita muruthire mathabau ni makanithia kia mucumbi Jumapili akiumia kithiru no kana atimania na mutungatiri umwandinge kovi ambaruki kuma kigongonani ngiangalu kuma kigongonani nkinya ndira trimana na Bishop andinga nkundi akithuri ndagwandira mugongo yanda yugire ngiukira ndaukiria nkiuka gambu nabethira ubo ndebe bathandatu bangwatanira abera bangwate bandute nguo ni bandutire nguo na ikiumania cio ndemo na cia mwere ndaumire ndathi kuringa ripoti ndaringa ripoti gutikinya nkora ligikua no kambe ndeliwe mbandikire statement nikenda untugu kathina aria mbere ndeto cia Kagendo gutigwa mbumpuri mbere ya Kristo na thingati bakanichene akia muchumbi kurathuria Kristo na nkinya thingati bakanichene anika we ni Bishop Kagendo ni Bishop twarigo winkiruta mutore ongenguo no antu angi twarigisana muno no nto Kagendo tiga kwendea mwari ni mukwene kuthi kugwata mukwene amurutanguo ntikumenya ni ona ntije muntu ni wakiriga na nikyo tukugo turigisanite ni tucumburanite nwe kagita karaja nuntu ena one umweri wethatu kuma indire jite kia mucumbi kuringana na ndeto cia kanisa ino ira tugwatite kumania na kanyoni muntu ga kanisa ino igutwika Bishop Kimaita kathungirio tongoria ni kiarachima agitumagira mbeca kirindi gwarira kiendaga Bishop Kagendo na ikyo gitumi batakumwitigira no kathio kauta mukwene nguo kandani boingirite ku mbere ajiana na mbere muntu onde riu ninkago kwena aibu na ndiuga ngaiteithia Kimaita nyaco komero atwere tharakanyithi tite banjeru Kagendo kumania nogu araromba ikundi bira bithetagira na kugwatira muntu mukandenia nthiguru ya Kenya kumira na kumurumurana na Kimaita indenda antu babalwagira yoto cia antu aka baumire na ikenda bomba guntethia na nikenda bomba kugwata right yakwa kana kioto giakwa kitamutumuka muthia Kristo baba bararuma kara na kuga batikwenda kuona kana kugwa Bishop Kimaita kubena tonicha twao tankithwa ruthite makosa makari mauma gutuma mtu akuorwa nguo agatigwo uguo theri mbere ya mauntu monde ajiana ciae arume bae bamuruagina na bangi nite kwigwa ndina imani na Bishop Kimaita maistingo koguo romba retu ni mtu gwetha ni transfer ingwe muntu ni kuona ni okukagia na mauntu mathuku na community yongwa ni onete mauntu mama tikubwe igeria ria guchwa machokio kuma kire Bishop Kimaita mararingaiga Kimaita kuga atiumba kwaria ndeto taino na thimu no atuthire ubichini muthenya wa rukenda tugwata ndeto ino ara tukathina mbere guchwana na Bishop Kimaita rugwa ruru bichini kenda tumba gukuretera ndeto ino ciuyuri Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi.